Ja makedonski ne znam baš toliko dobro, tako da ću pričati na svom maternjem jeziku. Žao mi je što je, kao što reče čovek, najmalko jedan den kao koncerti, ali zaustavili su se na najmalko zbog cele ove situacije koja jeste. Ja sam prvi put u Kumanovu kao čovek koji će svirati za kumanovsku publiku, odnosno makedonsku publiku u Kumanovu. Izuzetno mi je velika čast, pogotovo što je u pitanju Dan oslobođenja. Dobiti tu čast da na Danu oslobođenja bilo koje opštine ili grada na Balkanu odradiš koncert i već je dovoljan pokazatelj vrednovanja nekog tvog rada i trajanja na sceni. Samo da podsjetim ljude koji ne znaju, nekada je to bila Duga plava kosa, generacija 5. Sada smo rešili da pratimo malo ove mlade pa da se počešamo na kratko, ali nemojte da se sekirate, ostali smo na istoj liniji. Gitaru, bas i bubanj još uvek ništa nije uspelo da pobedi, iako je 21. vek, iako je tehnologija otišla mnogo daleko. Čak i ljudi koji su u New Age varijanti obraćanja publici kroz muzički izraz takođe gitaru, bas i bubanj uzimaju kao nekakvu osnovnu meru, kao nekakvu osnovnu muzičku meru u narodnoj muzici. To je opet zahvaljujući lošoj srpskoj muzici 90. godina uspelo da se provuče i tamo. Makedonija generalno kao kategorija za nas muzičare je vrlo ozbiljan ispit. Vrlo ozbiljan ispit u smislu jer znamo da je makedonski narod nešto što je beskrajno nadareno kad je muzika u pitanju. Prema tome, otuda i postoji trema, pogotovo ako se uzme u obzir da ništa slabije kad su u pitanju ova tri instrumenta, gitara, bas i bubanj, Makedonija nema da ponudi. Ja ću samo reći ono opšte mesto, iako sam vrlo upućen i kad je lokal u pitanju ovde u Makedoniji, a to je Vlatko Stefanovski koji se nalazi u svim enciklopedijama svetskim kad je u pitanju ono što se zove virtuoz na gitari, čovek koji je multimedija muzička, koji može da svira i etno, i rock and roll, i hard rock, i bilo koju drugu vrstu muzičkog izraza, da li je to funk, da li je to etno rock ili nešto na tu temu. Zahvaljujući mnogim muzičkim umetnicima, 1000 puta je dokazano na prostorima Balkana koliko je ovo muzikalno područje Balkana i koliko je ovo priča koja je nepresušna. Ja ću reći da momak je bio jedan od vrlo zapaženih učesnika u serijalu Zvezde Granda i jedan od mojih ljubimaca, za koga sam stalno govorio da je američki vojnik. Nemoj to što da mislite da je zbog toga moje prisustvo ovde dogovoreno, pre svega je, ja verujem, dogovoreno kvalitetom i delanjem mojim, a onda tu je Ivana Peters, koja na ovom albumu koji smo počeli da promovišemo u novembru mesecu prošle godine ima duetsku pesmu sa nama, gde smo upravo zbog toga, o čemu sad pričam, tretirali neke stvari koje su ex-u rock muzike. Postoje ozbiljni pisci, postoji ozbiljna biblioteka tih nekakvih boja, ljubavi i rock'n'rolla koje su se propagirale na ex-u rock prostorima i ja sam čovek koji je nostalgičar u tom smislu. Meni fali malo te muzike i malo te boje. Mi ćemo vam sutra uveče ovde toga pružiti vrlo mnogo. Ivana će naravno pevati program Negativa, pratit ćemo je mi, to jest Death Saw, a ono što ćemo vam mi pružiti, pored onoga što se od mene očekuje generacija 5, jer tako, pružit ćemo dosta nekih obrada sa aktuelnog albuma, koji je izdanje Grand produkcije. Takođe, očekujem sutra da se pojave i neki novi klinci u Zvezdama Granda ove godine, samo da kažem da Makedonija ima fantastične kandidate. Smem se usuditi da kažem mnogo jače nego recimo kandidati iz Bosne i Hercegovine koji su do sada držali primat. I to je jedna priča koju ja volim stalno da pomenem u medijima, bez obzira da li sam u Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji ili u Srbiji, da nekako ti klinci i klinceze koji se pojavljuju nemaju dovoljno svetla na sebi. Govorim o ljudima iz Makedonije pre svega,
a mislim da oni zastavu Makedonije vrlo visoko nose. Evo ga, čovek je tu i svojom pojavom i svojim kvalitetom izvođenja i naravno vaspitanošću koju pokazuju pred kamerama, što mislim da je jako retka kategorija danas kad je u pitanju entertainment, jer se uglavnom ide na prvu loptu i na prostotu. Lepotu pokušavaju da zasene prostotom. Makedonija još uvek ima biser i to je ono čega trebate kao narod da budete svesni, i to je ono što bih voleo da doživim, da tim klincima date medijskog prostora, jer smatram da to zavređuju. Znači, ti neki ljudi će doći sutra isto na koncert kojima sam ja mentor, tako da mi je to sad dupla trema. I naravno, ekipa ovde sa moje leve strane, naravno i Max, s kojima sam tu priču negde preliminarno imao u početkom 7. meseca ove godine. Evo, doživjeli smo taj novembar i to ćemo sutra da odradimo, što se kaže, kako Bog zapoveda. Između sat i po i 2 nećemo pustiti publici vremena da udahnu ni jedan jedini sekund, jer ćemo ići iz pesme u pesmu, iz žestine u žestinu, iz hita u hit. I mislim da je ovo odabir prvi put na prostoru Makedonije, otkad smo Ivane i ja 2019. godine u martu dobili pokale i ček, jel da, kao dva najbolja, ona kao najbolji muški, pardon, ženski, a kao najbolji muški rock vokal na prostorima Balkana. Tako da je to nešto što nas vrlo zadužuje i daje nam veoma veliku obavezu da sutra budemo na visini zadatka.